Mari kita bertemu rumah Tuhan. Salam Yerusalem, damai Bandung. Dari aku segi pintu gerbangmu, Maria ukurku kedistas tanahmu. Salam Yerusalem, damai Bandung. Yerusalem utama jile cibana, kerina mesuku berkat merakuje. Salam Yerusalem, damai Bandung. Maria ukur siringan ibas rumah Tuhan. Maria ukur siringan ibas rumah Tuhan. Tuhan kapermakanku, emakala kekurangan aku. Ibas bal-bal si merata, ipe senang-senang na aku. Kempak lau si tenang pemalerna, itegu-tegu na aku. Ipelim baru ina gegeku. Maria ukur siringan ibas rumah Tuhan. Ibabaina aku arah dalan si pinter, arkiteken gelarna. Amina erdalan pe aku arah kelbung si gelap. La aku biar cilaka sebab kamras aku, oh Tuhan. Ikau walindu aku deskan permakan, Engkau wali biri-biri. Alu ciken ras kayan-kayana. Maria ukur siringan ibas rumah Tuhan. Ia tur kendu kerja simbelin man bangku, maka kerina imbang-imbangku ngidasa. Daskan temue si medolat ia lo-alondu aku. Alu namakan minaku takalku. Jenari ilaindu aku alu inaman sehriba iba. Maria ukur siringan ibas rumah Tuhan. Kuatoh maka lalap kamelias kempak aku. Kuatoh maka tetap atendu kelengman bangku. Dengan rumah du jadi rumahku. Kideka umur geluhku. Maria ukur siringan ibas rumah Tuhan. Alleluia, 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 alleluia.
Allah Bapa Tuhan ta Yesus Kristus, mereken kepentaren. Gala tangkas man banta kaisin harapkan di bata, ibas kita nari. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan kapraskam janah ras tedindu ogen bas Injil sibadian hari rikutkan Matius kemuliaan man bandu oh Tuhan ngerana ka Yesus man kala sinterem alu perumpamaan nina kini raja surga balik kap ras sekalak raja rebahan kerja erdemu ayu anakna disuruhna suruh-suruhna ngelegi kalak si enggo yundangna tapi sekala pe langgit maka isuruh raja eka suruh-suruhanna si deban nina katakanlah mankala si enggo iundang nina raja enggo sikap kerina pangan lembu ras asuh-asuhanku simbur enggo igela maka mari ku kerja erdemu bayu enda tapi kala si enggo iundang lamagikan kala si erlegi enda lit laus kujuma lit laus ndahinkan usahana jana lit kape sinangkap suruh-suruhan raja ndai iligasina jenari ibunuhna perbahan si merawa raja isuruhna prajurit-prajuritna kernepkan kalak si munuh dai bagepe enciluk kuta kalak si munuh jenari nina man suruh-suruhna enggo sikap pangan guna kerja erdemu bayu tapi kala si enggo kuundang erpenulak maka talaus ku simpang-simpang pasar undanglah ku kerja enda asakai jelma si ijumpaindu berkat suruh-suruhan ku simpang-simpang pasar iundang negrina kala si jumpaina subuh kala jahat bagepe kala bujur seh maka enggo dem ingan kerja erdemu bayu ndai asum raja kubas jumpai tamu idahna sekala sila isambarina wisna asum ia bengket kubas ingat erdemu bayu nungkun raja man bahananina oh teman mkai makala isambarindu wisndu muadu bengket kubas ingat enda sini saja ya maka nina raja mansuruh-suruhna iketlah tanah rasnahena jenari ambekken ia ku ingan si gelap nakal ije tangis ras mesui kel atena maka idungi Yesus cakapna nina sebab terem kalak si idilo tapi lapiga si ipilih kata Tuhan pujiin man bandu o Kristus turang senina seni kelengi Tuhan ogen ibaswari si sendah ngingetkan kita mulihi karena pendahin ras tanggung jawab ta selaku jelma Tuhan punana ibas Tuhan sidatken simparna pasu-pasu radu raska sikatakan bujur ras erjimpuh nembah manpana ibas geluh gereja kita pengasuh ikut muat bagin selaku bagian integral kini ersadan la erleka guna sapih-sapihtan ogen Injil wari enda nuriken anding-andingan karena pesta erdemu bayu ituriken karena kedalan tamu sini undang raja ku pesta si enggo isikapken di tengah-tengah kerina undangan lid si laus kujuma laus ngurus usahana janah pe litka sinangkap dengan munuh pesuruh si raja turang rasenina seni kelengi Tuhan ibas geluh si tep-tep wari maun-maun kedalan si bagian derupana leket ibas geluh si tep-tep warinta
undangan-undangan artaki keluk nandangi tanah ras perintah raja. Kita perusur kurang perdiatekan kata dibata ibas tep-tep runte liturgi ras dahinta selaku kalak arkiniteken pengikut Kristus. Turang rasnina sini kelengi Tuhan gelu gereja labo nuntut kai-kai sila terjaga ibas dirintan hari. Lalap kita ipersengeti gelah setia ibas usahanta bahaga ras muji erjimpuh ras nembah di bata sini surga. Amin bagi kia kita pe ikut nyahkan gelah erlagu ras erpengelako aktif ibas kerina dahin eklesial erbiakan gereja. Jadi pengikut Kristus pe artina jadi jelma gereja punana. Ikut ibas runte kegiatan gereja, entah ibas tupuk kategorial, entah pe komunitas basis. Alu bagi kita jadi undangan si ikut muat bagin, entah pe partisipasi ibas Tuhan. Kita ardahin ibas dahin ibata. Maka mari dage alu setia si alakan pengenenta kudalin Tuhan ras tetap erdahin ras erbahan si mahuli guna sapih-sapihta ras rancangan Tuhan. Mbera-bera. Amin.